Te sagawai mene ngalaikan ber Chief Minister ula ya agreement ngau Honorable Chief Minister akan namtaka kandon gani ka special prayer. Ha gani ka singi Blei wanwan ta Sunday aga por khar arbaji. Tingi khot ngi wer ya baro ki nong Meghalaya ka jungi ki bade nanganu ganu ka janya compare lagi le nanganu ka jingit compare tikin khar arbaji be thik tikin dan ke jingi duwai lang borok we ke state Meghalaya naga banta jong itu borok ki papang covid bau Blei ai no kloi ke ki ke juga jing khiah ka ar gede naga banta jong kini ki belaklat no ni duwai dengan ta ke jong kiru ba kin yo ya kata ke jing jathai bom jukut nang ta ke balai ru ni duwai nang ta kin nong Meghalaya hi borok we ba maki kin don bor hapreng ke jing ada in don apeng jingkot jingkiah berke jingeda na ganiga ning jingpang ti kata singi Blei hakalai fotorik kan aroji mensingi ti kibakwa bandoi gat kumga kapor ngum ibu tik kapor bat kadu por fiduai ka syong ha gajing bet jongki simet dada de ngi balang ni ngi serius simet ru individual ru ni mde tangki all the religious faith ngi individual ru kiba doai hayang khar no kuno garu kom nget ke jongki lada de ki Kristan ne ide ki Hindu ne ide ki Muslim ne ide ki Buddhist ne ide ki myntri ne ide ki no kuno ru badan la jong jong jenge ha ga dong garu kom ke jenget ke jongki nyi kerpat lang yo Blei na ga pata ke jengeda na yeng me aga po khar ji tedon ki bakwa doai si 4 minute dan bakwa doai 4 minute dan doai sekentar kata syong ha ke jeng semua ke jongki ta ba khat ar je tik ngin pelong kum ko yeng ga koi ga yeng sam banya duai lang na ga banta ga jingkot jingkhiah jong ini ki pang covid ki bala khlan no teter bat nang banta ki nong jongi baro oi kini ben sim banta lang ha baro khoi haju bener rang nu halak jong yeng ina ong kumni dag basai in their respective places kebat hagi jaga jingi ling jong ngan penlong hayeng jong por kha arji Rengkat ber kurim juga, rengkat bagi kun juga, rengkat berberok betul dah ini. Ini doai lah. Kiwi tu kan lek kamu juga. Agak jong ke benta ke bagi don bijeng sutu ke jongki.